Sanibonani babukeli, kusaseyeli champion lele, siyaphinda siyahlangana futhi kuyo emafikhi ngawo amanyala. Kuba yilelo dlanzana-ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo amanyala, kwazise nawe ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaza benawo amanyala. Bayabhala-ke abantu, bayabhala abantu basenekela iy'ndaba zabo njengoba zinjalo, sibe-ke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Namhlanje-ke inkosi yami senekelwe lana udaba silenekelwa ubhuti, uthi sanibonani emafikhi, ngiza namanyala intombi yami. Yanamanyala intombazana, yazi siye sidonsa ubuhle umuntu welapha sidonsa ukuma kahle kwakhe, kuba yellow bone kwakhe, kanti awazi ukuthi amanyala abuzwa kuyena. Ngathola intombi kwaku-2018 ngikhumbula kahle, mangiyithola le ntombi ngangilapha kule ndawo ibizwa ngokuthi Centurion lapha eGauteng. Centurion hlana le ntombi ngasemole khona lapha eCenturion, hlana le ntombi enze shopping, nami ngizenzela nje shopping because khona umuntu engangimsiza lapha eSentini, so ngiye ngaseCenturion. Alright, ngihlana le ntombi shaye shopping, nami ngishayele shopping, kusike kuhlangana amehlo nje, vane kube ngale yanto ngimtsipele ilihlo, ngitsipele ilihlo naye, hayibo nako siconnecta siqalana ukubonana. Alright, ngicine sengixoxa sihamba nobani, naye uhamba yi-1 nami ngizihambela ngiyi-1. Alright, manje ngicela si-exchange ama-numbers because angifuni ukuthi namhlanje kube ilanga lethu lokugcina ukuthi sibonane nokuthi sikhulume. Angabi nankinga ugela nginikeza inamba, ngithatha inamba naye ngimnike yami, ngibe sengiyakhohlwa ukumthinta later. Azongithinta later ukuthi hayibo manje uthatha inamba yami bese ungasangithinta, ngithi mina askisi man, bengisathi ngiba matasanyana, bese ngikhohliwe vele because phela ngina umuntu oqondile. Alright, bese siyaxoxa-ke sinogela, sixoxe kube mnandi, sithembisana ukuthi sizabonana in 2 weeks to come, then sihlangane nangempela. Hayi mase sihlangana ngimbonde uyababa manje lokela, ngangambona kahle ngala baba lokela lona, hayi bemnandi kube nje Alright, ngibese ngiyabuza ukuthi umuntu obhizinani yena, asho ukuthi hayi nomuntu nje athendela amagigi, afika adlale lapha estage, ajayivana kahle. Hayibo dlala majayivana, kongijayivele phela esedlalisa nje kuphela nje, adlale ngehlombe, adlale ngekhanda. Ngithi hayi-ke uzangidlalela kahle mase sisendlini, ayithethi yethu futhi nje successful, then ngizigodukele nazigodukele. Awu bama few weeks nyana yilabo sesiyabonana, wafika ehontshini lami, kube mnandi kube nje yayana. Sigcine sesenza izinto zabantu abadala, vele sinomntwana. Masenza izinto zabantu abadala kanjalo, hayi ngizwe ukuthi hayi uyaphila lo muntu lona, umuntu engingakwazi ukuthi ngiqhubeke ngiphile naye. Hayi kube mnandi kube nje kuqhubeka isikhathi kuphele sithandana. Second year inkinga yaqala la kwi-third year, kusho ukuthi nginempintshi yami vele seyamazi umuntu wami, kanti izabhayizela ngakuphi ngasePitori. Impintshi yami ngasePitori, behambe nge-sponsor house e-plumbing, then igcine seyi-attenda kuphi, seyi-attenda omunye umcimbi. Mayifika emcimbini, hayi man, mayithi inhla iyabona ngathi ugelo lapha estage, awuthi mina ngitshelwe ngiqwayigqoke u-half centimeter weskate, waymayiguquke bheka ethi mayisishale sibume sithi siphakama iskate sithi livane livele lonke iqeba, ungenile umsweswana la izibunu la wephenti lo abakubiza nge-Just Lay. Hayibo uthi adlala umntwana, adlale mayilahla umlenze ethi kuthi nje pheko sihlale sonke obala, esiqhuma sakhe. Afika nginikela umjita tayimfethu, hayi mina lapha naye angazi. Ngimbuze phela manje kanti ujayiva kanjani lapha yana, hayibo khongisendela izithombe, athi hayi phela umsebenzi lona. Ngithi izithombe lahlela izithombe, mayilahlela izithombe engeke.
hayi lo muntu phela noma ngathi ngithi ngitshela obaba lapha ukuthi hayi kunomuntu esengimbonile manje na ngifuna ukuthi la ekhaya azovusa emagcekeni bangathi mfana ungazoganga la. Hayi ngike ngibambe ikhanda ngithi kodwa ke ngizathini ke ngizathi umntana abantu angazami waphela kusho ukuthi indlela naye azama ngayo le. Ngithini ngithi angazami. Hayi ngithi ngizake ngithi uza kuthi moya emcimbini ukuhambe nami so that ngizake ngibone nje lapha emcimbini ukuthi kumnandi kanjani. Ngiyokubukela mathupha sithando sami ngempela sambe sinodali ngifike ngibukele lapha emcimbini. Hayi kadlaleke le mikhuba yakhe adlale athweka wenza konke lento aguqe ngamadola adlale sihlalo bala sivele ngemva isiqhuma kube inqaba engabona ukuthi ayingeke. Yabona ke la ngakwata khona kulawa mayisuku bakhona khona namajida idancer nawe stage awu3 wahagana na layout lena layout yambamba yamfukula ngena ngezinyawo la kuyona ngithi hayibo intombi yami yenza lamanyala yini lo sekuthi ngigijime ngiyogibela stage kodwa phela ngicabangela isithunzi sami ngithi hayi ngizaba nenkinga phela mangingenza lokho isithunzi sami lese ngikhuluma ngaso angingakwenzi lokho mangimlini nje. Qhubeke wenza le mikhuba ngagcina sengingasanyamezela ngashayisa emcimbini ka request ngahamba. Yezwa ngekholi yakhe ngabo 11 hayibo baby sengithi ngiqedile le stage ukusebenza ngithi sengithi ngiyakufuna ngisakuthola kanti ukuphi ngide ngisendlini wePalesa ngisendlini funani athi hayibo baby ngishiye kanjani ngithi hey dlala ngaleyo nto enza yonke le mikhuba yakho yenzayo lapho ngiright mina ngawe. Hayibo baby nganto usho ukuthini ke emsebenzini nje uyazi ukuthi ngizamela thina ukuthi sincedisane sibe right ngithi hey Palesa hlukana nami yenza le mikhuba yakho zama lo mali yakho engcolile le iphume kimi Palesa. Naphuma kuwe nje umbloka nje futhi uPalesa wangincenga lapho ngithumela ngomngane wakhe engincenga ngathi hayi ke right wesisi ke right indlela leyenza ngayo ngikubonile ukuthi ayikho right ngaphela manje kusho ukuthi phela lo muntu mayikwazi ukusifeza sihlalo bala labafana abasebenza naye abasithathi laba bona bamphetha bamzamela amagigi nani kumele ba-approve ukuthi okay la igigini uyangena abasedli lesiqhumo esivela ngaphandle behlezi besibuke esisakazile lamathanga ahlezi waveze ngaphandle abawabambi kanti vele phela le micimbini kunemikhuba eminingi ngaphuma kuyo kanjalo ngabona ukuthi yabona la ngizabulawa i-stress phela wayemuhle lo muntu bana kuyiyellow bone into enhle emadodeni mayibheka amehlo ngathi awenyoka ngathi ufuna ukukhala ngithi hayi mangiphume kuye ngikaze nibe nenkinga bengithi ngike ngizovela ke nawo amanyalo lawa kaPalesa nezizwele mathupha.